Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Willy Mayambala wabonye 0.15% kwijana mu matora ya perezida yavuze ko ashaka gukurikirana ikirego cya Bobi Wine wareze asaba ku rukiko rutesha agaciro amatora ya Perezida Museveni nyuma agasaba kugikuramo. Robert cyagoranye herutse gutangaza ko yandikiye urukiko rw'ikirenga asaba ko akuramo ikirego cye kuko atizeye ubutabera bwa Uganda. Itegeko nshinga ry'iki gihugu ryemera ko wahoze ari kandida ya perezida ukuyemo ikirego gitesha agaciro undi wari umukandida ashobora kugumana uburenganzira bwo gukurikirana iki kirego ku giti cye. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko bwana Willy Mayambala wagize 0 mu matora yandikiye urukiko rw'ikirenga asaba ko yakurikirana iki kibazo itorwa rya Museveni rigateshwa agaciro hakaba andi matora. Icyakora urukiko rw'ikirenga rwamuhaye inama yo gushaka umunyamategeko uzamuburanira akanatanga ikirego mu buryo bwemewe n'amategeko bitari ukwandika ibaruwa gusa. Willy Mayambala avuga ko itorwa rya Perezida Museveni ritaciye mu mucyo, asaba ko ryateshwa agaciro hagategurwa andi matora bundi bushya. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Visi Perezida w'ishyaka Jubilee David Murathe yavuze ko iminsi ya William Ruto ku mwanya wa Visi Perezida w'igihugu ibaze ku ntoki ku buryo bidatinze azasohorwa mu biro. The Citizen TV yavuze ko William Ruto ashinjwa kwigumura ku ishyaka kandi akaba atubaha Perezida Kenyatta ngo amufashe kuzuza inshingano. Iki kinyamakuru cyanditse ko Visi Perezida w'ishyaka yavuze ko ibiro bya William Ruto yabihinduye ibyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bityo agomba kweguzwa akabitanga. Ikindi David Murathe ashingira bavuga ko William Ruto agomba gukurwaho icyizere nka Visi Perezida akeguzwa ngo nuko yinjiye mu ishyaka United Democratic Alliance bidaciye mu mategeko. Kuwa mbere mu cyumweru gitaha nibwo iri shyaka rizakora inteko rusange izafatira imyanzuro abarwanashyaka ba Jubilee batannye barimo na bwana William Ruto. Ninyabeje mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe ko ababyeyi barera mu mujyi wa Bujumbura bavuga ko bafite impungenge ku bana babo batazi kuvuga ururimi kavukire rw'ikirundi ahubwo bivugira igifaransa gusa ngo aho bukera ikirundi kiraza kuba ururimi rwa kabiri ku rwa kavukire. Impamvu ngo nuko amarerero menshi muri uyu mujyi wa Bujumbura akoresha igifaransa ndetse ikibazo gihari ngo nuko nta mwana uba mu irerero ubasha kubara no mu kirundi kuva kuri 1 kugeza ku 10 ndetse ngo benshi ntibanazi amazina y'inyamaswa zo mu rugo mu kirundi. Ikinyamakuru Iwacu Burundi cyanditse ko hari ababyeyi bafite impungenge z'uko ururimi kavukire rumaze kuba urwa kabiri mu bana babo. Impuguke mu by'indimi zavuganye n'ikinyamakuru Iwacu zavuze ko ubundi abana bakwiye kwigishwa mu kirundi igifaransa bakazakiga nyuma. Ibi ariko ngo bifite umuzi mu kibazo cy'uburezi bw'igihugu bumaze kuba nabi muri rusange. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe abaturage muri teritwari ya Beni bahiye icyo babonye umubare munini w'abasirikare berekeza muri komine Wica bakwirwa imishwaro bariruka barahunga. Radio Kapi yavuze ko imiryango itari ya leta yasabye Rwanda kugirira icyizere igisirikari kandi ingabo nazo zikareba uko zamenyerana n'abaturage bazibona ntibahunge. Aha muri teritwari ya Beni hamwe hakunze kumvikana ibitero by'umutwe wa ADF byica abaturage buri munsi ku buryo babonye ingabo batazi bakiza amagara. Sosiyete sivile muri iyi ntara y'Kivu Amajyaruguru iravuga ko abo baturage bakwiye guhora ari maso kuko ukurikije umubare w'ingabo utazwi zikorera hariya muri kariya karere hari ubwo usanga irondo ryivanze n'ibisambo ntibamenye ubagana niba ari umwanzi cyangwa se ingabo y'igihugu. Muri Kivu Amajyaruguru bari gukorera ingabo nyinshi za leta kandi iranakorerwa iperereza ku ntandaro y'urupfu rwa ambasaderi w'Ubutaliyani waharaswe n'abakekwa kuba muri FDLR.